tau tai loa a I le vasa pai ngata pe a oso le pea I le ngalu ma le au o oe le tau tai le pule I le vasa nei le sane Yesu e tau tai Paalo uwa a tau tai loa a I le vasa pai ngata pe a oso le pe au I le ngalu ma le au o oe le tau tai le Hallelujah, praise the Lord, ia le li. E tai au ma le tuaso lona lofa ma lona anga lei e le fo iwa po o manu ai lo tau soifua ia mau fo ile aso fa popo lo mato wola tama fa tai nei tai au ia la balau fio mato wala sumai ma le ala fa mai ia lau fio ole am tango le mai yaso il mai a yo sauninga tau lo ma lo sa ma to ulu fale ai mal ta puai ile aso na nafi ma ma to lo ngona ina lo si u fonga e amata dia I faiva matiuto nei vai yaso ma nei masina o lo mato vava ia tu le tafe atu o le masina lo na lua nei tau sanga o na o le loto whaaftai atu I la ufi o wai le ise malosi e ai le ise tu wha maunga sona I loa masona anga wa au sona poto e tai nai fo launga pe tai o la ufi na ia te I mātou lo mātou o tua le lava o tau manuia fo launga le masina o mati o na aso a mata le nei tai au lo wha mai ala usuatu I la ufi wa fa mai peteru lava ia mātou te o e fea o ia te oe upole ola oi e fo ise o le ale fia usuatu I la ufi o le atua manu malo o le atua malosi o le atua matautia o lo lava au tau matau malo la a o la vea o lo au taitai na taitai e le folaunga Israelu I le vau taitai e se mai tonu ai kupito ma vava ai va venga ma le matautia o mea na e faia e fa pe na o matou loto I le nei tai au anga ia sa o ia te oe amatali ai faiva o le vai aso faiva o le nei aso ona auli tia lea ona matou te talo tatou malau fio fa so ino la o fiong pa ia la se upu I titi pe tele tasi lua pe tolu matou te fa so ai ia mo fo fa silinga ma lo si ona male au kerisiano male au so le fa tu me se fo ai lava o mo mia ia la u fio matou ia fa tasi le mal vang pa ia la u fio ia la upu ola matou te talo lea tatou malau fio la mtango nei Paul Klame ngali le la usu te mala Global Kingdom TV nei tai au Michelle au kerisiano uma ono o Yesu amene amene hallelujah praise the Lord ia vi ia tamai nei tai au po ile tua le vi inga fa manu mal fa le tanga ia vi ia tama atalo fatu ia ile uso ya Jim ia le uso ya Jay ia malol fola manuia vi ia le li ia fatano fatu fo ila ingo le fatu tua ia e se fo il tato wana ato le Global Kingdom lo vai atu wala usu mai pe ala fa mai le sunga le fatonu talo fatu pastor Mikael Bretta ole me se fo ila to umo fa on fa tasi le time tonu le alwa to il tato lai ia o folo fatu le anga le fa so le li pe ia ona tato ia ile aso nafi e se le mana ia na ia te lele me fai mo fali mal ta po ai fe lo im au so Cristiano ia fe lo ai fo im a ingo tama ia vi ia le li ke oli lava oi lo to vini ia u te oli fo ia wi le me lo nga lu au ona ai wona ingalo le fele ke riso le na ia te to le si tutino ia te oi ia le fo ia te au le si vaenga ia ta to fa ia tia e fatasi ia le anga le fa so tama ia
lona lelei ma lona matagofie e mana ia tala ave o lalolagi i le aso anafi ma lenei weekend ia mana tuala ia ua tele tagata share mai luga o le upega tafailagi tia mana foi Facebook wa Alice TV ia tangtango telefoni mauaina i tala fou ma tala mai atu nu mamau ia mavavaai atu la i le malosi o le agaʻi lea i le itu lea i sasaʻe po le Middle East ia ua faisi malosi tele o le upega o le o a fo ia o upega o loo faaaogāina ia ma le saoasao foʻi o le agaʻi ai foʻi o le maʻemaʻeā o le malosi faalefitafita ma le malosi foʻi o taʻitaʻiga nei foʻi malo tetele o le atunuu ia lea ua faalogologo atu ia viia le alii matamata foʻi la ma vavaai atu ia taua foʻi nei taeao ma ua le upu mai le aso ananafi ia e faalaʻi aua i tatou ma outou ia viia le alii o le matou falesa ananafi manai le feʻau o tamā o le feʻau faauau foʻi lele ia e matala ma ia e iloa o le mea na efa ia e toe mimilo mai ate oe ia po le ia e matala o mea te faia e toe foʻi mai amen aua neʻi galo ia te oe o loo soifua o le faamasinosili a le atua e lea iā se isi a faamasino ioe pevesi so sa moa fai mai iai faamasigosili iai lo ia sili e leai se lo ia sili e leai se faamasinosili e olua ia ma le atua amiotonu magaga paia amen na te silafia e maiso le upu a le atua na le fai mai le fioga paia tamā e oo i gaugā tino amene o aano o ivi e vaevae tonuina e faamasigoiga e le upu a le atua so e leai la seisi e sili ia o loo tulaʻi le faamasinosili o le atua soifua lea io tou soifua mo tatou ola peitaʻi o lenei taeao mana ia le tusina matai o lua suma le fa talofa atu tuidia tauli God bless faafetai mafuta mai ia saga faamanuia le atua i le tatou iai faatasi i le faatuatuaga o le aukerisiano e viia ai le atua ia ou te tala toloanu nei ia le Facebook ua uala ae sau le tala ua tapunia the world's busiest airport i le lalolagi atoa lea ua tapunia i le taimi lenei i totonu la lea o Dubai ia ua tapunia ai ona o le malosi ia o le faafitafita po le malosi lea o le taua o loo tulaʻi ia i le vā lea i le itu le isasaʻi ia ua faafofoga laʻi ai so le faamaumauga lai ai approximately 261,000 o maua mai lua selau ono se fulu ma le tasi afe le numera o pasese le umafai ona feoaʻi le nonofo ai totonu o Dubai ona ua le faapea ua le aga le malae vaalele le faapea ua le ini vaalele ona o lea ae ua le mafai ona toe lele se vaalele ona o le measles ona o lo keti ia po a foʻi toʻaiga pomu tulou po a koʻaiga aupega o faaaogā i le ea ia ua faaitete ai ia le feoaʻi o vaalele le mafai lana toe palasi se vaalele i totonu o Dubai e le mafai o ke kalikogu foi auia o lae e agaʻi i atunuu uma latalata tonu ana inā i ga i le Middle East ia Iran ia o Pakistan e lē sooga lele la se vaalele ia loo vaai atu laʻi ai ia tatou la o tagata o le atua kau lo le mea lagā ia manai ia o ke vaʻi aku isi post mai ua lata le afio mai o le alii aleluia amen ia o ka vaai aku i le isi post mai faaeaea ia logouiga aua iloa e le aukerisiano o le mea kaufai amene e peia o lou faafitauli felakaʻi lelei le mea lea ma lou faafitauli amen aga e vaai aku so le vasaitono o le aiga ua iai mea kulaʻi mai ai alu i ou tulivae alu i ou tulivae alu i le upu a le atua amen saʻili faalumaga saʻili fofō iā tamā amen e faamanuia mai malofa mai le faafitauli faapega uma le mea lea amen e vaai lo le tagata kerisiano ia i ata vaaia ma ata taoto mai o le iʻuga o le lalolagi fai mai
Whaea I runga o tō uru. Whaea whawhia. Ku urunga le uru e whaikala I news. Misa mai le ainga e ku urunga lo uru e whaikala ngai o le misa le ainga le whaimitua oi. Le ai. Whaea I runga o tō uru le no winga o tō whaito ai. Ia whaea I runga o tō uru o ngā tālo. Tu maule upu ale alii. Ia. Matu whaatasi o tātou loto e le ise e malu ele vasa. Upol pesele na amata to el pol kalame. Yesu e tau tailo uva. Ile vasa whaingata. Pe a oso maile ngalu male pe au. O oe lava e tau taile lei talo patu se li leipen. Ia malol folau manuia nei tai au. Tu se rusu mal whamata yo tu si masani. Amen. Ia i taunanga fo ilele Yesu le ke i e wali ia ala au so. Ia misi fo le moto tangata. Mai maala e kumai. Ai lengi maa. O le whaasino Yesu le malu. Amen. Le whaasino Yesu le whausanga o mea. Manko fo ia aso wa mawai e whaui. Bifo na whausia le piramita ia I tutono o Aikupito. Ia ile mātau o le laulangi. Amen. Malang polonga Israel o whaunga o le simaa. Ile simaa. Ia. We have seen that on movies. In theaters. Toki makamaka I ti whanga. Mawhal ti whanga iata fo iyo mose. Ngi poloka maa, ngi poloka sima. Ia e amo aku kuurung o le simea kuurung e whawai piramita. Po kasi ngā wonders o le laulangi o lo o iai nei. O pyramids o lo I tutonu Aikupito. Aina whausia I le malosi. Ia o le nuku o le atua. Amen. Whapena la le mea le wa ai a Yesu. Whaasingo le yang kama ia. Whaasingo le wale mai. Ko vai aku. E se vai e le malu e fia kausangang whausia. Amen. Fausia, fia kausanga fausia ile malu. Ia ale o fai mai le avo ia Yesu. Engari korua aso kele peki ai koe fatu. Amen. Korua aso ele peti ai toe fatu. O lo tala no Yesu. Amen. Ile metauti o lo na malosi. Ile malosi lea male meta unu ia laulangi. Amen. Ilo na ta oto ai tu unga mau. Malona toe tu mai. Amen. Lela yele mata upule lusu mal faltu sia matai. Ia o pikola ngai lunga. Ora ulu fale leo Yesu o mali ese ile malu. Ora oma yai leo ona so o ya te ia fasino ya te ia ile fale le malu. A o fetara ya tu ia ya te ilato. Wo o to lo e nei mea uma. Nei mea uma. E moni o te fai atu ya te utu eleto yai se ma ai lunga o le tasi maa. Ai uma ona soloa ilalo. Amen. Praise God. Ia o ngā ngofora. I whamele wa umaira wari ia o iunga le maunga o libe. Amen. Tatara noa I loa. I loa le leia la wari. Ele winga le tara noa Yesu. So they ask the question directly to what Jesus is talking about. Ti sa o la wari ia. Ile mea tonu la tara noa Yesu. Tara noa Yesu. Ile unga o le lalo langi. Amen. Ia lea la. Pai mai loa le awari ilea. Ia. Hallelujah. Praise the Lord. Wana fo ia le maunga o live. Ona o mai leo au so o ia te ia. Wana o ila tau wa whapea mai. I efetala I mai ia te mātou. Po a whea ia mea. Pese a fo I whaai longa o lo maliu mai. Ma le ngata anga o le lalolangi. In point al pesili. Le ngata anga o le lalolangi. Amen. Yesu. Tau mai ia mātou. Whawhenga mako I lo ngaka anga o le lalolangi. Ia vi ia le ali. Ele whapea ma Yesu, ele whapea ma Italia Yesu I ona au soo. Amea, ko kei loa ngaka anga langi, ia, ko kei loa aku sewa aleleo usawai, ko kei loa aku, pio mea fo ina e whapea na e whamatala, pole a se mea I loa ai, ai pe whamakala aku fo I, se mea lele ia I loa ngata anga langi, pe whapea mai, ia le aso leo le ato wa e tu susulu, whaasolo ato le la, emo mai mea ila, pe whapea aku Yesu, ia le atou wa aia a ngero o lele mai ilalo lele ilunga lele ifo, maka ukia le whamkalanga Yesu o le umanga langi. Amen. Ia whafonga iai, ia le atua, mana ia awate pole awate woli, whai mai eilo makua awole woli, tangata o le atua, o le hainga o le whaatua, le aise me whapole inai oe, le wai whafonga aku, lua se la wongo sumalkasi afe mongkupu, tangata, wa le mawhai o le whemala ngai,
tono o le malai va le pito I pisi o le lalangi. Ona o le pisi lai pisi ai. Ia mal whaalongo atu. Ia leo o e ngei le wiki. E no whaalongo pua kolu. E me palasi ko kongu. E leo kautu pai. E ese atu nu ule whanga I la ko misos. Amerika mal e wari I lao isala elu ma Iran. Ia ane po Iran. Ia ane me le tupu. O le palasi e pomu I me le leo ke update sa kua ia uia. Ia lono wingo. O le afia koi mama ave le fua. Ia o le alea whaina lea. Tatou wha solo la nei te iwa e popole. Ai awa te popole. Awa te popole. E kia kilo fo oi me le tutupu I tono le tunu. Amen. Tatou va ai fo I tatou I meolo tu la. Ima meolo tutupu I tono le tatou watunu. Se isi sila iai. Ma se iwa ai ai. Pele o Pele o le unga leo le lalolangi. Pele o mea ia. Feta laita ma e o mai. Tali atu Yesu fa pe atu ia latou. Ia o tou. Ne I whaseseina o tou e se tasi. The first thing, don't be deceived by somebody else. Awa ne I whaseseina o tou e se tasi. Amen. Ia o tou ne I whaseseina o tou e se tasi. Mea mua le ngā. You have to fix your mind. Amen. E te tauona e tango e fuafua lelo ma whawhau. Ia maua e oe le whau unga le poto. Ia maua e oe le ngā le poto. Ia maua e oe le malama. Ma le iloa ina ia awa ine I whaseseina oe. Koe maua mai le fsoswani mua le yaso. Amen. Ia maua I tatou uma. Ia ngā le poto. O le winga na o le tala po le tulenga Yesu Kiriso. Ia outou ne I whaseseina outou. Remember mai tusia Hosea. Amene. Mai tusia Hosea lava ia. Wale ai se poto. O whata ape ina lo nu. The people perish for lack of knowledge. O maua mai. Ele o fai mai tala tuspa ia. O whata ape ina lo nuu. O na ua malosi sawal te Apollo. O whata ape ina lo nuu. O na ua malosi leo mai te moni tonu maurufia tangata. Le se kara whape ngā. Ma fuan whata ape ina lo nuu. Lack of wisdom. Lack of knowledge. Lack of understanding. So you need the word of God. You need to know it. You need to learn by heart. Amen. O mo o mia e ke iloa. O le me mua le ne fa Yesu yo na so. O te fia fatala noa tu ai fo il tai au nei mo fia fa so a. Mo fia ka ngo e ku kongu ya tia. Amen. I'm not only here to talk to you about the word of God. I'm here to say something to me about the word of God. Amen. Ya ola ya tia ule upua le tua. Praise God. Mai o tou ne I whaseseina o tou. Lan mea ling whaseseina o tou. Wale isi a ngangol malama. Wale isi a ngangol poto. Amen. Mea la lea. Awake kula I mei meo la langil neima mek. Ia ai sopo ku vale ai lo loto. Amen. Ai fise ka isolo ai lo ma fau. Pefo fa fita uli o lo ainga. Ia fa malama ina lo ma fau. Ia poto oe. Ia maua oe le ngangol malama maleiloa. O a fa fita uli. O a fa ingata. O a fita ngofo pea oe le mamalu o le ali. Nofo pea oe. E ke ilo ngofia ke panic. Ele o ia te oe le atua. Ia e koe ka ofi mai la ukara lea. Po le alo fai mai ke poko ai ke popole vale loa. Mai loa aku iau mea e fai. Le fsese ka isolo ka ufai ngā lea mea. Ele o ono o lo popole. Ele o nofo oe ma le atua le mamalu o Yehova. Le alawa utoe wha manatu le upua le atu. Ma Yesu. E fesiri aku lawa ali ele I ungo lalangi. E fai mai. O tou ne I whaseina. Le a ingo ke riso malo utangata. Awa. La mela alain whaseina fo I tatou. Ma alain whaseina le lava le poto. Ke le o whai aku le poto le a o ina. Amen. Yes. Kako poto whaatasi na le poto na maita mai loi fuafua lalangi. Ke loi whai kaule a e kaule. Amen. I le ro. E ke loi whai kaule e kaule o le se. Amen. Ai mo mia fo ilo poto I le upua le atua. E le aise mea whapore nai. Oi. O tou ne whaseina o tou Yesu le lo na au so. Fesiri aku lei unga lalangi mai o tou ne whaseina o tou. E le mana umia se a inga e whaseina. Amen. E le mana umia se a inga e whaseina. E a whaseina oi. Lono winga kasi mea lenga yen me se kong le apel kamai kiki. Ia ua le se poto. E mo mia na le poto ia tatou. Fai fuanga o na so oi fo le ilalo fai mai. Amen. Awa hallelujah.
Awa e to tele o mai lo wingoa e se vai folingo me lo ai fai ungo lalai. Awa e to tele o mai lo wingoa. Fa ngalingo Yesu e o mai ai o fa peane o a une o ke wiso. Ya lele le bak ning o fa long long wakua. Saudis kanga fa me o yo no ai sia kungu po Nigeria e po somewhere in South Africa. Ya o fa mai e fa ule va ya e uma e sika ko ki kilo ya le me o mai ya. Faule va ai sau mai no ya. Mai e ai ke me mai kanga ka fa penga. Ya e ke le ai sika ma Yesu fo ye ke fa fonga ku ya. E ke le ai si Yesu ye ke fa long long watu ne ye mai fa fonga ya. Amen. Wa manatu I fo lava ila to o ye fa mai o fa peane o a unei o ke wiso. La to te fa se ina fo tanga tai to atele. Ko fa fonga mai email o ai le ungol lalang. O le kelo pelo feka pe pelo makanga ka se o mai nga ang fa ilo mai pe o ila to o Yesu. Ai le o Yesu. Amen. Hallelujah. Praise God. Awa ke fia ke muri o le mele le o ba ai to nei lalang. O pa o mai ya o le piko muri. O pa o mai ya o le piko muri. Amen. Ya e no fo o ila utus pa ia. Pa ai la wa fiong pa ia le to le se mele ka muri ai fo fa mai. Sau fai evangelia mai fia. Sauli kan kala unga ke kele mai fia. Sauli fa aku woki mai fia. Pa ai fai fia au na te au nai lalo. Pa ai lau tai tai. Pasta. Ai fa longo atu fo ia ma e tau fi ngale upu le atu mai nisi au na. Vi ia le atua. Amen. E ia le leila fa longo o nei fa se ina oi. Amen. A le ale au na wa e tau wa le ale tai tai. Le ale ka le sia wa e au nai lalo. Yeah. Bear with your pastor. Amen. And your ministry. Ai awona I fa se ina lau fa longo kele lau kau muli o le leo ke kele mai ao leo ia fai mai wa ma tau muli ai ia le leil fa longo awona I fa se ina I tatou so te leo mai le ngo ke riso. Amen. Na tau te fa se ina tangata to atele fa te te fa longo le tatou muli tangata tau fa se e fa longo o tau I taua ia le fa kwa sa wa I lalo longo winga e mua kau muli I ka ngaka. Hallelujah. Mo kau muri kang kasi ai mo kau muri kang kasi ai so mai man melia fa longo o to itala o taua e fa longo o to itaua matala o taua ia o to ne I to watu vale mai manga ia le ngola ko le amatanga. Why panic? Amen. Lan mela ke o pole fo lo loto lan mela pole fo lo loto. Amen. Au al fa pole ina I tatou. Awona ia tu vale I tatou de walongo mai kala o ka wala o so le mea. Amen. La wo so le mea. Bebela mai si kaua. Ia tau te fa longo pe taua. Ia awa e ao ona tau nu o nei mea uma. Amen. It is the fulfillment. Hallelujah. And it shall happen. E ta tau lava ona tupu. Pea fai ufe talai Yesu. Ia ke kau wang kupu. Fa kau ngule a fiong pa ima valo anga I tono tus pa ia. Ia. Ia le atua. Awa e ao ona tau nu o nei mea uma. Ai le I o ile ngata anga. Amen. Longo winga. E kaunga ho. Almana onga le fia wako le upo le atua. Le ukako ma aya kuia kaka. Ma aya. Ma tata folasi. Ma tata oto. O le unga o le lalolangi. O le mele kaunga fai ka ua. Awangi fase ingo ka ma fau se me kasi. Awangi fase ingo ka ma fau ise. Amen. Ya. Vi ia le atua. Aba ai oi mal poto. Sila oi mal tutoa. Ai ele okupe. Amen. Ele okupe nga ka angol lang. Ele o mea maua mea tātou te whasei na I tātou. Po mea mawalta mau a inga. Ai le upua le atua e maua ai lo loto. Maua ai o tātou loto. Ele o whatu sangal tangata poto I le atua. Istangata e tele ni ana tupe. O te tono le tuspa ia. O lo whatu sa ina e ta maal tangata e Yesu tangata poto. Ili tangata e mausa lilo na whaavai papa. Ma o tangata e whausialo na whale ilungo Yesu ke riso. O yo le papa o le kalesia. O yo le papa lava o le ola tanga. Amen. Whai upo e fitu. A wae si ile taua ele tasinu u ile tasinu. A wangi iako aku vale lo loto. Just sit and wait. Wait and see. No fom fatad. Le waka ungu.
ia whaatalila ia ma. Whaatalima whaavai. Amen. E si ile kaua ile si inu u ile isi nu. E si ile taua ile isi malo ile isi malo. Vai. Ona o mai ai lea o onge ma whaamai ma mafuie ia e o ange lava ai meo le nature. The natura. E onge e whaamaia e mafuie ilea mea ma lea mea. O nā mea uma o le amatanga ia o puapuanga. Amen. Ia, mana ia le upua le atua. All you have to do is to prepare your heart, prepare your soul, prepare your mind. Amen. Ia tāpena pena lau loto, tāpena pena lau mawhauwhau, tāpena pena lau tangata lilo whaaleanganga. Amen. Au tātou wa ai atu i whai unga o mea ia kako ke wa ai kwai po me tutupu mai, ma mea tūlai mai. Aua ne i whasiseina oe. Aua ne i whasiseina i tātou. Amen. Praise God. Vi ia lea li. Te lea me o hai. Ni kako kele i o kuai. Ane e o le oki. O le whaupo e iwa. Ona lātou tu ina atu ai lea o tau le pupua ngā ma lātou whasiotia o tau. E ino sia fo i o tau enu uma ono lo ui ngoa. Because of the name of Jesus Christ. Amen. Ono o le ngoa Yesu Keriso. E ingo sia i kako i kangaka. Amen. Ino sia i tātou ina o nei lava mau ia Yesu Keriso. Ma lo leong sa. Ia mawale on sai. Mawale lava pale. Hallelujah. Ia vi ia le atua. O ona po ia e tausua ia i tangata e toa tele. E whaalata le tasi i le tasi. Ma feita ngā i la tau. E tutu mai fo i perfeta pepelo e toa tele ia mai e. Ngā maka i runga o mai le ngō Yesu. Ai ko o mai i wha upo se fulu. Amen. O ye se fulu kasi. Ia. Wa iai fo i perfeka pepelo. Ia manko meo perfeka o mea perfeka angi. Le ngō wha ia kuai sauliska malo. A whenika meo i o noa. Ai uma e ngai le ima se lolo. Ai mawelang ka vale fau. Amen. E tutu mai fo i perfeta pepelo e toa tele. La tau te whasi se fo i tangata e toa tele. E ma alili fo i le alofa o le toa tele o tangata. Ngai a kelele upu lea le atua. Amen. E o keimi mulingi ma alili le alofa. E whai aku wha lawe lawe o kou a inga alo ko ele. E whai aku me e whai ale ka le sia. Amen. Nga o le sengia ki alu lafo. Ai a whai aku sa o ngā le au loku. Mo le ua mariu. Po le a fo i se mea o iei mo mi al soso ani o ala fua ma ala fata o tole ka le sia. Ai e ma alili lo walofa. Awangi ma alili lo walofa. Amen. Ia le kupe le ise kupe. Ia awangi ma alili lo walofa. Amen. O le isi mea. Awangi ma alili lo walofa le mea kau kana sao. Hallelujah. Amen. Ya, ai lo ngol me sa ko fa sa. La langa ma alili lo foolish. Wa va e kupe ta o fi me ta won tau tala. Ta o fi me ta won fa tonu. Ai fa fenga fa faiva. Ai fa fenga fa vala awina. Ai fa fenga fa ile nga i lumo na tanga ta ilo ulu le toto na tanga ta mai ta to Pe a fa pete fe tau tala. Ma alili le lofa. Ai ngole li ya wona i ma alili ta to lofa. O ya o le tau tala atu. O kuso. Wona ma alili le lofa. Iai pele iai. Fatino le lofa e vi iai le atua. Amen. Mga ia o le si clip ngo wa ia i winga ia. Amen. Praise God. E fatala to uta. Apostolo le kalesia. Worship center por taitai. E mai kele i loa kalunga orke fai fe au kele i loa peise kala tu spa ian fa pe mai. E tu umea fai o ainga. E ku leo si o singa o ainga. Amen. Lai fa kongu mali kuspa ia. Amen. Ia vi ia le atua. O le si kele siang. So le ngang ke siang o nganga i loa le upua le atua. Ai vai fa nganga le upua le atua e lafi ai lalu. Ai vai fa nganga le upua tama. Ia ele alu e fai fa lave lave o longa ainga. Amen. Ale fai fa lave lave o longa ainga. O mea nga nga kawasa mai ko inga malo ma ko manguia. Ka ko manguia. Ia ka ka pea. Amen. Ia fai malea. Fai male loa. Fai male malama lau tapua inga. Ia malouta tonunga i lea tua mantua me mua kalia Yesu i lau so. Fa fenga mako i lobo o maias o i fatalo fatu i sunga ya sila. Good morning, lupe matasila fa lava au pio. Ia moniata mal tatu ainga i persepa. Ia amen. Me mua ma Yesu awana i faseina oi. Awa awana i faseina le ainga o le tua.
Maalili le alofa o tangata e toa tele se o whaamalilia le alofa. O sai le alofa. Amen. Lo soifua le atua a whaio iana lana upu. Le kai e maalili o le tangata whaatua tua. Le kai maalili lo alofa o au tangata taitonu i le alii. E fua i lava ta maa mea o se taulanga ai. Ia mawhaatino i le alofa. Be ia le alii. Ona ua tupu tele le ami o leanga. Maalili le alofa. Ona ua tupu tele le ami o leanga. Kasiri ngā alofa maalili. Ia leo kou sisi la ia le koi kau lau winga. Kele le ami o leanga ki nganga ba ia ko lua le uso ai ko ia lua iai. Ki nganga ba ia ko le afinge au ko ia lua iai. Ki nganga ba ia ko le mele kalafia ngai. Ai faya maalili le alofa. Awa nei maalili lo tatou alofa. Ya va ia ni mele ukupu mai ngeli lau langi le nala ina mawale fe awale atua le tae aolne. Ki nganga ilo e lave bea kwa isia kungu e ka whanga miso le wari i. Ia le wa afia tu maisi ma ave le fua. Pea afia tu maisi tu ele tau na afia. Ia wale aia popole. Wa alu faso a ko le mea. Amen. Ia vi ia tama. Ma ngai ana mali va nga muli su matolu. A ole tu mau se ia o le ngata anga. Faolaina. Amen. Remain there. Stay in. Amen. Stay in there. Tu mau e tonu ina. Mau e tonu ina i matau tia ma le alofa o le ali. O le tu mau le va olfa o le tanga. Faolaina o ia e o i whaavavau. Amen. He mai la ia. Ma e tala ina fo ile nei. Tala le nei. O le malo i le atu lau uma. E whaima mo le mau inu uma. Ona o mai ai lea o le ngatanga. And lastly, the gospel will be spread all around the world and all the edges of the world. Amen. And then comes the ending of the world, or the end of the world. Amen. Yeah. Ai avelar kara le po angi mea uma tala no ma ia Yesu. E ta taua ona o tala le. Wale ale faso polia tala le ia le atua i le lalolangi. E le o menga taanga. Amen. Ola fa fianga fa mas no nga mi o tonu ale atua so i fo pe fa le o kara le. Amen. E ala ona e ala na fa mas no nga. Wa e lor tu la fono. Wa e sila fiel tu la fono. Wa o wi lor tu la fono. Mana tuala e ele ka o judgment day. E ele aso fa mas no nga. E ele fa mas no nga le atua ska nga ka ele o ia ina up. Le ala wa fa fonga ele up le atua. Wa peisle upu le atua tai au nei on o taua mamisa ma me lo kupu mai pion ko fa longo ku Middle East. Amen. Isa tu tonu. Hallelujah. Ia ale fai mai le atua ia Yesu. Awoni fa se ina o to. Me kula mai awoni fa se fa longo. Awoni fa se ina le vai. Awoni fa se ina lau ta ofi. O lo ma fa ia tomu fa le anga. Ile upu le atua. Ngale malu lue leo fa vai papa o tanto nunga fa toto ngai ke ya ke wiso. Amen. Ya awoni fa se ina tato. Au manto la watu vai ngai fa ya io tato ulu ma va ya to yatama. Ai o man fai unga. E tala ina foi long winga la. E ke le ka won mele fai fai akul ka yao. E ke le ka won ka ko kala ngale fai fai ta yao. O lo tato tala ina pelfina ngalo yova ina ia o. Asopo atu. Ma o itu ingo lalangi. Wase ilonga e sopolia alfe awol tala le lalangi atua. Yo no olole ngata anga. A faila ke alwa ku ilunga i ola fa pe ke ala ku ke mioli. A fa masnonga. Wa le fa masino ina stanga tala le langa amio. Al tanga tala angala na amio. Ma ko ya ku ilu mo Yesu. Ai me saka ngala ma ko kongi la fia e ma. Ma chene ka kawa walu la fia sa. Na e fa longo le upu le atu. Tai pe al tala ya la Salomon mo oa. Ye fa pe nala mana ia la mai Yesu e tala ina fo ile nei tala le se ia so ole la langi atoa. Amen. So pa tai tele au nga lu lungo tala le fa vitai le upu ale atua. Tai tele pastor Mikael Preta mo ni au nang. Yeah, we're sharing the word of God to thousands and thousands of souls. Amen. We're preaching the word of God. We're preaching the gospel all around the world. Amen. Ina ia fa penana yele fulfillment o le upu ale atua. Ina ia fa taunu wina le upu ale atua. E o atu. Amang ko fu il kei mo le nganga pa ia. Lilingi fo le nganga pa ia fai o to ma. So e tala ina le finangalo. Yo vale ngata Yerusalema.
le ngata Yutaia Yerusalema o atu i Samaria se ia o anga makala o Samaria tulu inga lo langi. Amen. Longo winga ele mafailanga o le ngakaanga pe ale so ole upu ale atua. Langa kakauanga o ole upu ale atua a ela kula e kulu mol ko inga. Akau kongi o se ori. Wawa ukia le ola fa va. Amen. Praise the Lord. Akau kong kako ia fa long upu ale atua le na wa. Amen. Bear with me. Amen. Tatu te o eternal life. Kako ke o le ola fa va u mo ka ki o lo to fa to mal tau tonunga. Ile upu le tasi ale atua. Amen. Alka ngakala lea laku ele alu leo le whaavau. Amen. Lea laku la kau koso ya ve kongi le hafi e mai. Sere hainga. Ya pai mai Yesu. Ya sau se whai whamasinonga. Ya pai leo whamasinonga. Amen. Yo na ese leo mamoe. Habe ese oti. Ya ina watu ia utou le meolo. Ya ile lili mawunifu. Male tau whaitangi ya wei. Ai mana ia le upua le atua le neitai au. Whaalongo i tala taua. Whaalongo i tala. Amen. Si taua le isi nuu le isi nuu. Le isi malo i le isi malo. Amen. Praise the Lord. E malili le lofo tangata. E o mai foi perfecta pepelo. Fai tete le whaalongo. Pe o na ufa yatu. O le kupu mai au le mea. E mai sarka ngaka e pepele o langa kerisiano. E mai sia o ngai susu le fangsusu. Al kalangoa ia pe o ngaka o levanga ai mea ango. Amene. Whaalongo le leo utalinga. Whaale nganga. I le musungsunga le nganga pa ia. Le fai mai tala le tusi pa ia. Ongi fai yaku foi sesia oko. Pea o onga oko o sesi. Amene. Fa pea. O le i. Olai o le atua. He is already in you. Kireka walwa Yesu is whaamalo lo mai. The power is in your hand. Through the name of Jesus Christ. Wa ya tātou le power and authority. Mai li ngoa Yesu kiriso po lona suafa pa ia. E whaia i whaamalo longa. Amen. Al mele o le sau al kanka mai. E whi hola i kanka oki. O male a koa. Amen. Ki ana iwa ki a ilau whaiwhi auna e au nama e tau tu ai. Ma wheta lai ai le atua ia te oe te au auna i lalo. Ai e alu male a koa. So fe mole ka le si alon mo kwa ma lo si ia va venga. Amen. Hallelujah. Praise God. E le o va venga mea ka ko ke kuriloa. Turiloa le upua fa uina le atua. Ia ola le upua le atua yo tātou loto. Amen. Yo na tātou whaia leo lona finangalo. E tu sa male me finangalo. I tama e mai sole mana malama. Mana ia tala o leita e awe pēna utala no atu. Lua se lau ono sumon tupu afe. Pase se le umfain fewa i mail malai va le tele o langi. Ona o le taua o lo whaia i lungo le e ampasia e ai miso ma mea uma i lungo le. Atu nu ule o tiupai. Ia ma lungo o asia. O lungo a fo ia. O sae tu tonu. Amen. Ai whaalongo la iai. Wai whaalongo lo e popole. Whaalongo iai. Wai mai Yesu yo na au soo. Awalea. Awane i whaase se ina outou. Awane i whaase ina outou. Le kau ai o. A le ka amilo mai le simianga mua mai ia. Wai o mai tangata ilo uingoa. Ia wala ke popole le kau o le papai o le o papai i. Ao Samoa. Wha ai keke oe. I le mea le ka amilo mai ilo ai ngata anga. Olea. Saule ingo Yesu ai ole o langa makwale Yesu wa. Ma nga pulu mai le. O i ole mamoe. Au kukungu ia makwalu ko fe aia. Sa fa afi. Ia il fa unga le ngang pa ia ilau fa funga mala fa longo. To al ba ai to al sila seu matalili. Umona seu matalili on seu puni seu lei puni o upu le atunu. Seu sila. Seu malu faiva. Fai malu o faiva. Ile alofa maleanga le lei o le atua. Awal fa polea oe. You have that wisdom. You have that knowledge. You have that understanding. You're the one that I'm pointing to. Oe le pointa kwa ilo lima. Awali e manatu a me sili atu sesi. E sili le wha unga le angang pa iyo ia te oe. Wha longo i oe malo ainga. Oa ufo i malo ainga. Mātou te wha longo i le atua. Pe kele kang kapopoko i kongo Israelu. Pe kele kang kakamamai ko kongo Israelu. Fai mai e lako ke fai e kele matata e tele faiva e tele wala awina. Kasi arkana Yosua. Fili o kou. Wai maua mai. Yosua leo tangata poto ngal pawal mea Yosua fai ol muli le au ona le atua ntaita ia le nu. Amen. Fa apoko ya le atua ma training le atua. Ol mea piko isili anke le training la iai. Ole loto Yosua. Amen. Pele aingi faiva pele ainga mau ainga pele aise
Say lo masianga va aya Yosua te ya Israel. But his heart, after God's heart. Fe mai Yosua, fili ngei oko. Poi ko kia au ngai ai. Awa umalo ainga. Matou te au nai le atua. Au nai le atua mal tau tono. Ke le muri e stangata. Ai ke muri lana upu. Fasino le atua me fai. Amen. E ala erka au e loa. Fai suesi aver supoesi aver fai fiak. E loa. Fai supoesi aver ko inga ma inga lu kwa oi. O mea mai le ali. E loa. Fai le lotu tau fai te talo fantasi matamaiti. Fai li apopo ingal whanga wele i lea onga lea aso ma le aso. Ke alu fai ngalu enga. E abatu ata maa mea le lei. Lango le la au e tutoi tafane o vai tafe. Amen. E fua mai ona fua yona lava tau. Ia, anga leita mai le ni yaso. Ilana upu. Matai o lua sumal faa. Tatala noa toa ili tai au. Fesili lau so. Fa fe e ona mato ilo alei ungo lalolang. Amen. Kari mua ia Yesu. I want to say na outou. You need the knowledge, you need the understanding, and you need the wisdom of God. Ona le fa say na leo itatou. Tamail ni tai au. Ma e ula valo wanga lelei. E ma e ula valo walo fai ala ilau upu. Mato wala fa ia i whanunga lelei. Mato wa malei fua mai lau ainga i tō whanga malu. Mata ngofie o elu mato watua. Iala upu le na. Fatasi mal au kerisiano. Launga ino lau upu le aso na nafi. Ma to o uma ufa solo fo yule ni yaso i so se ala ata. Ma so se televise po fia lava. Fatasi malau au sale vio lo pia i tutonu e kale sia taitasi. Matou alanga ina male au pa ia male au fatua tuala upu. Matou tele solo muri foi pe fa vai matou tele to tele a wawa e fe talai. Talai Yesu ele fa seina i matou stangata. Amen. Ai no fo tupula upu yo matou loto. Ona matou wola le male oli male fia. Ele fa seina fo i matou stangata. Matou wala au anga lei fa fonga u tangata malo nu ya itaua taua ma misa ma langi o papa ai fana ya mai so le malo si anga fa almiteri matou talo ye lo file mu ya Samoa matou fa longo ina fo ile fa o fa pena na ngiangi tono fiti matou wala au la au fio sau ta mal malo fiti malo Pasifika wangi mai ile fa ye swafo Yesu Kristo ye vao ya matang i lo swafo Yesu e malu ti ayo tangata Papia foi Samoa ina ia papena ona abulitia ma file mu pe Samoa ia il file mu lo fo o io vasalomba o le tu soifu ta mama to vala au la upu ia ululu matafu lau le ayo loto fina ngalo manganga o tangata mato la ngona ina foi mato fa ma wala lalo e o foi ai mato tau tala ai ma fa so ina la upu ia sili muso na mato fa ma wala lalo ma ngona u sabari fa ia yo mato fa iva ma loto fa ma wala ai ia vi ia lo suaf tato malau fiol nei tu aso le ulfa fo malau ulfa le utangata yang ia tu male anga mai leo pui malave ina lau fi fa mangalo mai se upu se pati usala so na laa fa mangalo mai na lau fi sila fi le loto li nau ta inga ina ia mato ia fa tasi mal ai ngol fa to ai lau upu fo le inga ia te o tu ngol mato fa ta wa bless Pastor Preta yeah, and wife Sarah yeah, and the ministry, Global Kingdom Ministry, family tele la wo fio. Yo o la fe auto ingol la la. Ai yo o mai aso ngata. Fo le inga ya te o no lo swafa Yesu. Fa fe lo semana o ngai a inga te tasi taman nei tai. Ono o Yesu. Amen. Amen. Yeah, God bless you all. Family le tu ya te o man wi fa o ngalo. Mai upol pese le ka le sia. Ya e te talo o mo au. Ya o te talo fo i mo oi. Amen. Tato te talo fa tasi. Ya ina ia manu ia langi atoa. Ai me se fo tato ia mata ngo fio le atua. Ya mi ia le li. Alo fa te le atu mo uto uma. Ya anga le li. Ono swa for Yesu. Amen. Amen. To God be all the glory forever and ever. Amen. Hallelujah.